Uwo dollar, uwo pounds, uwo euro, uwo foreign Canada for the my mobo tutu. Canada for mobo. Last week Friday me post to bibi ma obide. Canada for sikano. Canadian dollar. Just the numbers are 7 points. It's even less than 7.80. One Canadian dollar. Enu baby ya. Se uwo dollar anopay. Apokesi epanam demano. Obeba Ghana babe dibronya. Now account to be a frase ene fabra. Se uwo bi a ujini di pa. On se ya maame fo no. Se wo maame dia on di usika. But what they are sending fabra. Anya sana sa wotina ho a. Enu December na wo mra no. Na dollar nam 8 cedis. Mini pa na ka kire mi o. On say within this short time no a dollar ni gina 12 e ko 13 mu ni ade ado no. Ni ye dede ye tena ase ka kire mo say ye exporting tia because ye do time or season a ye to cocoa. Abane e to cocoa season na dru. Enti abane e to cocoa no se dollar no wo fam a e ha adwen. Yes, export ye to we ni export akwa value ni beba fom. Enti de na wasabane ya ne say because of exportation ti no na e wo se dollar no etimi Gyamfi kosoro kakra. On say Gyamfi yan so e kosoro kakra no so no akuafo ate de ne. Cocoa farmers omote de ne. Cocoa bag ya sanso de atum. So wo hwe NPP abrɛ so said ye two cocoa but it was around $3,000 something. And NDC abrɛ so mu tu mu do $5,100 but because of exchange rate na sika no ye see the na appreciating it no anko ba bia eti e kwosoro kakra no and wo matum and as say gold board that womanti say no dollar no ye forex no ye woni ve ya share forex pounds euros dollars ya share ve ena egu honu mo e wa Bank of Ghana enti se buranya wo beyi uti a ba modern na wo kakra wa no fras me wo fa aba fa kwa me aba wo aba na euro ni wo soro obedua no sika na asai omuka omu sika no asai obedua no sika no asai na wo se nkwade bra mi nsuo na nka me se sana me de ye me ne ma oba na ja enkemetuatu an kakra de ama no but onum se no wo fa ase na ama me de ba oda ne me ntiche se sika na ama timisro said the Ato Forson Ato is forcing what Forson air force no e free san me ya copy me esmas mu wo foreign currency bi akosesa anya sana so de twa buronya wani so nteto no na asemo ato e wo kurom ha se na asemo ato e wo kurom ha na me ka exchange rate ho asem na me no pay me tie sitama habo Ato is forcing President Mahamadu is working but ya hwe ya impact na se emfaso a e wosi enya se cedi ni appreciate se dollar ni depreciate a foreign currencies ni depreciate a impact e wosi make your system ni mu no e ma Ghana fo nya ho faso no se ya hwe yensu a nipa boniyefuo bi mambofuo bi ebe ma sensu nsonso no sa ahoto no se de wosi ensa ka no enya de ayensa beka eti na mekwa kwagira temahabo ho na me di frase temahabo mikuta report ahodo wa temahabo eti na temahabo fo mpanifo monka che temahabo fo national security coordinator o task force ahodo a wate no temahabo no enemisi muso ne because dollar ni efrase eba form dollar ni frase eba form the importers no e bi frase so mo tete o mo ne ma so kakra because wo kwa temahabo importer import ne ma de aba eye dollar wo kwa China o kwa Turkey o kwa India be bia importers wo mo kra ne ma di free amano ne eba bia no eye forex foreign currency and wo mo di import ne ma de ba if you Togo ha kra wo kwa Togo akwa fa ne ma ba wo di first di nuho I just I was a son and son I would be a room at the Akohono. At the time where Ghana has said, I can't remember 2022, and I'm in a mean Muka crunch. Mean Kwame Sra, Mr. Tisra and could be best at 2021 and Queen 80 cities. After then, Queen Kwako do best 120 Ghana cities. 2022 exchange rate Samra. Ni Sri Lanka Ghana currency ni Sri Lanka currency air compete mi ko to nku 2022 best January na February 120 Ghana cedis nku ni san ya
me call baby a me tonku no baby a me cosmetic shop baby a me ton no nko an wo moton no me call ne nko na do 250 Ghana cedis as they say ya kase abato hu wensunsanso a ne ya ka mamu ofu a makoton 220 Ghana cedis o exchange rate na wo da wo be sorry no 11 12 13 14 15 16 17 afa mi nku san ya me boru a shop ho no na Mr. Kotobium na enku na do 250 Ghana cedis because of exchange rate because of cedi depreciating said na ye cedi na ahoden no aba fom no enti se na cedi ni ekenya na ho no ya exchange rate no eba fom no se ya ma ye ni amre a NDC abai tax force omgugu temahabo no impact benefit I was say consumers yensaka no yensantimi nka first no say import obi di niema ba di container pie anasa ni niema epie na say niema ni pie osia tax force aba chimi na menti ase say we import container na say niema edi bedu habo seta kwade habo seta mahabo so the fa togo e na ade cross border o na say ya ma duty na we tue duty we invoice we receipt bibia ye accurate bibia ye pa tax force for ba be hia no ma chew omu hia no mo nchew but ade e wo mu nyina da ne say importers nema bebre omu importer omu de ba Ghana ha say ye pie no bebre ni receipt but e fa habo ne pie ye bebre fa habo e na e pie ye enti ye dai e na we importer wakra niema de aba bedu seta kwade habo tema habo wo de fa togo ne baaye wo de me yusu ne kra nkran kra de yi ane ta kwade de yi wo kwanta na aba bedu niema ne yi ade agu fom eye process ye examine niema no ye hu niema dudu ewom niema hodu a we import ya wo de baaye ye twa duty di amount na ne freight forward na say ni agent akwa gina ho say importer bet 150,000 Ghana cedis ya agent ni so for 100,000 bra oje 100,000 no asamo kai the late President Mills sometime temahabo customs for okwa wo mo so se kuro no amoti kuro mu amubo nyina no ya we wate wokwa wo mo so may he so rest in peace papa nyame fa currency okwa ho eti agent ne 100,000 no a customs for no atua no de ama wo mo otua customs for wi a Ghana Revenue Authority officials omgo no atua no de ama wo mo owia abanu security na e wo ho no mo no a wo ma sedie no wo ma sedie so mo hwema process ni ye juma illegalities bia ekoso kronu bia ekoso bia no omutuatua kwan no yese wo kwata mahabo sese ya tax force national security ya wa hodu obro time eneguo ne ya tuatua enti duty wo se importer etua bes 150,000 agent akwa 100,000 wo betuatua no na ya tua bes 35,000 Ghana cedis e de ama aban no 35,000 de aka nyina da no customs for age wo mo chefa Ghana for omu so wienso a ansana Jerry officials so age wo mo chefa ansana national security tax force e wo ha bo ho no no wo mo so atete wo mo de afiri mu eti container ne ebepie no importer no ne niema ne ebepie no na oni receipt because eniema na epie no enye hu duty wo di pie bibini enti wo pie didija wo be hu se eniema ne ba na tax force foforo akotwa no no ma akoche no na wo mo age wo mo de Ghana for what enti wo betuatua sa na eniema ne be pie no exchange rate dollar ba from cedi ahoden aba so inflation aba from yenya single digit na still eniema boarding na say ya Ghana Statistical Service they report ba ye say ya was single digit inflation no na nkofo oka say impact be na wo so any local food eniema import ba no the way was senka the rate at which was senka eniema ne yenya reduction price no eba from yenya ne sa because obi no no modi dwaboka importer ye ready say mama mi duty na bi ntua na mi ni mi niema mpie but kro no ba ekoso wotema habo ho no national security coordinator me say won krofo a wodo magu tema habo ho no no hwe recording senkofo recording mo no NPP abraso the NPP no mo ye irrelevant for system ni mo na Akufo Addo Bawumia mo ye irrelevant mo ni fa so ma Ghana fo hwe
presidency Jubilee House one wo brankofo ye a demonstration ka say Julobi House na nkofo antiase presidency under President Akufo Addo enkofo no mbo no kro no mo bo watama ha bo na nya asem kitu no wo madane akromfo e na ewia nkrofo cars me kai say me papa bi a owo estate bi wakra ha watena brochira ya adwuma saa wo ba ye na me kwa me maami antimasi wo ni nuesa na ama me ka ni ebra na me fa anko ride o se ka ni ba no o kire agent ni man duty afa duty obedru ya de man no just aye best times 2 agent ni ka kire ni se papa wo pe wo ka e mani ni 2 weeks wa ha because I can ni 2 weeks wa ha no ma wo mra ni ya 2 dey free ha and the president Akufo Addo de na ne nkofo no eye no presidential staffers presidential staffers Kwanu na wo mo bo wo container bebe duru na ye bo duty na se container ni si ho edi 1 week edi 2 weeks wo so ko pesi ka aba be you container aba be clear na chese wo anya na ko di mortgage wo nu ho no mo no wo ma clear no wo ma wi mu ne ma nyina no mo de ko enkofo kasa o mu wi aye wotema ha bo na nya asem ketwa eti ewi akire no garage ahodo pi Ghana ha enkra kwa de na etan enkran hwe haji afate wokwa NPP before NPP beba power haji afate wokwa NPP party headquarters ya NPP fo ne ma na no oton wo mo che wo mo ne mom di gugu omkom o mo ne mom di gugu o mo nsa but no ye national security official e wotema habo haji afate ewi akire no na o garage e wo Legon enkofo cars nkoa enye se no import cars ba o auction cars enkofo cars nkoa na haji afate ebie garage ewo East Legon haji afate ayeye nimu no NPP party headquarters wa salam down say wo bedu wa no tonto NPP hu ne ma o because of chronobo ya chese NPP mu enkofo no wo mu bontie no na afa no chese haji afate no NPP presidential staffers na omo ebie car garage enkofo cars nkwa wo car bebedura aside motete a yoko any national security ni NIB fo akabom say stolen vehicles a ewo NPP fo mpanifo efie no security ba ko na meyi akire wo no enkofo import omo niam ba me se me wo ho man bi fra America was one where health official with USA. Now I je asase si dan e wotema ho no baby o baby clinic. Ya chese eniema equipment machines. Ya wode abaga na ha say ye agent man duty chese wanya ne yira kwaji loan eniema ni kwaji mortgage eniema ni kwadu ho no na odi sika ne buy no ne ya clear eniema no. Wachi no. Eje to amire bi no Ghana for. Ukwa Jubilee na ehwo no mo aye empty because of the niema ba exchange rate ekum no eniema ni si wonu mo check akra bi a presidential staffers ya akromfo national security for ya akromfo enti no what's the need, what's the essence so akobobo sense so import niema aba yet net TV ni radio so kan sansem we say the chire na akufa na ba mu panifo se omu wia importers enkrofo a wo mo bread wo mo ka se ba no wo mo awia ene NDC for muguta na habo mu ye bi yesi ye nya haji afate na musini awotema habo yesi wonu na ye in charge of national security, in charge of intelligence ne monitoring NDC who constituency women organizer ya wotema habo ene ye brother 20th October madam eniema wotetema habo ho no na wo ye no udida mensem NDC constituency women organizer yesi dowenya mabo dowenya NDC constituency women organizer yesi wosene haji afate e wotema habo yesi woche haji afate e wotema habo yesi niema wo ye wotema habo no nya asem ketwa national security task force ahodo amugu tema habo yesi niema amugu wonu ma moye no mikuta intelligence mikuta information ni ekoso ho no bia no me katira mo nese minim bibia wachi no national security for ne mo ya wotema habo nyina no eda yensem wachi bran kasa me katem takora de habo ebe ye mo wa me kasa me fira sesa me camp lawo
boda ne amugu ho amoye a ebe ye nwanwa me kasa me ka libo de amugu ho amoye ebe ye nwanwa but na me start afite mahabo importers extortion just a matter of 8 years e kwamo de mo ho akere mo yasesa makogu ho ene national security for this is say mo run family NGO e water mahabo ho family NGO ne say mo run water mahabo ho politicians in Kanukuro politicians in Kanukure na yasu du ta mahabo ho no mo a obi ade Yakubu cross ode Mahama mibusuani ni Mahama Ghana ni bisu ye obi a wodi Fuseni cross me de Dramani bini oya na national security coordinator mibusuani no we ya president Mahama mibusuani no we ya ni mibusuani ni standogbe omudi na edi 7 nkwase asem wote mahabo kwase asem no kro no bo extortion sikaje wrofrofe ko so 8 years e wote mahabo no NDC yasem so mafrase wo ho otom kankanka ho yasem so ma start wo ho butu ma start in tem NPP dia nanado the first year the second year no moto omobu ase but this time around no there are some people within NDC awunim the man ye hu ne say obi ho no mo a onwo hu say president Mahama etwa 4 years onim the next presidential candidate edema NDC eto no na dun nyina da ne say 4 years we ya president Mahama amana kwanya ne de was wonya within this 4 years bia na wosu wonya ade ehunu no o bebre wo ho a onim se chairman general na ekọ e obi onu se chairman general wini a o setting the government eyi ni nkrofo a wonya bi 84 years we say de wo so lutu bia na wosu olutu obi anu ma wonim se chief of staff na ekọ when you say chief of staff kwa ansha ni position ekuta this time around no onya obi anu anu say honorable Erikopoku na benya honorable Erikopoku kwa ansha ni position ekuta this time onya eti president Mahama 4 years die was loot to grubbing and now obi bo ha cause grubbing for die was a grubby bia no omuguso a wo grubby e wote mahabo extortion koso constituency women organizer share me picking information do when ya hono no wabo barrier ho e na me bi sasa barrier na amabo wo hono no NPP 8 years na barrier no wo ho na barrier ni ho ukunu na ye in charge enna enkofo record ukunu I'm here for my boss. My boss is a constituency women organizer. My boss is top official at the national security. My boss is this at Mahabo. Ukunu na do wenya barrier no and na masasa boy segu ho and na muji nkrofo sika. Do wenya constituency women organizer ukunu na wabo barrier. I don't know the national security coordinator and a man boss barrier na sika na mojeje no because Mills Mahama 8 years na barrier ni ho. NPP for Akufo 8 years na barrier ni ho. Mo na ma boss barrier no wo ho. Obi di niama efri aflawo anase ho na so wode ba. E fa checkpoint ahuduo pi. Me makwa Nigeria kwafa niema makwa Benin kwafa niema Togo kwaso medisi akwa ne abapa ansa na wo beba bedru tema no na checkpoint a watra eti sa barrier no madam wey wabo wodo wey nya ho in the name of national security no eye dia na mo chaki wo ho authority bay na mudi agina so a mudi accredit that barrier no moya sa barrier no wo ho no mo export sika e the free importers ho na importers no so me catch that wo say papa I'm working for my boss. I'm here for my boss. No, I'm record you bebre transactions. I would do one more year. Transactions. I would do only one more year. Watching no. About 2 weeks ago, how much a guy do boon what Mahama unim? Watching offshore all year, baby. I buy important the other back. And then for illegal means, and so a important. Or you need be at the back. It's a bar na ba be si wo high sea ni so ho no mo be si wo.
ate say illegal waste tankers akwa of load oil no e de apie and abrantie ba ko raise issues about it say no ade na ekoso no enye ade na ekoso no airtime ade NPP ya condemn ya criticize ye no yes ya banya benu kwase ye bi abrantie na ni ba no so no ye twa soja fo ama ya be kina kwakọ bu no aditeni no e wote mahabo head of security Colonel mimo odi an opa ye na head of security at my port Colonel mimo odi an opa o ya we etino omo betre ho no mo sa grabbing because 4 years see the bebre win say e compensation e de ma wo mo wo tenika enti NDC nya 1 year but obi anya appointment ya wa tenika enya ne mfasoɔ wa tenika enya ne mfasoɔ omo kwadu tama ha bo ho no no uduma de ekoso ho no NPP fo no a officials na 8 years yes say omo kogu ho no no anu wo mo eboa wo mo mpanifo akro no bo no omo da so gu ho NDC fo no kwato wo mo ho no no omo no maka bom because adwuma no omo nimu nani so adadafo no enanim kwan e fa so bokro no enti omo kipi wo mo ho eno omo no maka bom na ebo sa akro no omo na e kire wo mo kwan ya wo ha no be fa so anya sika enti just 2 months na obi wotema ha bo say wo ye national security official na land cruiser tie rubber be se 3 no akeka bo so wo ato wo ye kromfo and I'm we ye bema we ye kromfo wo your ba kromfo and I'm almost so just 2-3 months obi akodu temahabo so ye national security ni land cruisers tie rubber wakeka bom mienu wato no adwapade a we did a short time war grobbe all in the name of national security just say national security for na 8 years ye bo wo machi o no omo bokro no NPP fo no wom omo no maka bom enti NPP fo na e kire wo mo route no we say na ye fa so na we na enti omo no na ediduma e wotema habo e wotakwade habo e wo various borders NPP fo no na da so wom e na NDC fo na kwakwa ka ho e na krono na wo mo bo enti sika e wasa aban ni enya every time I have your various habos no emu be say 30% to 40% depending on saka ni nyina ankofo na adie ni nyina ankofo botom Tomfo and I'm almost so ni nyina ankofo extortion grabbing family NGO for ya ekoso temahabo and then misimusu ne because we are saying mama ya brebu wache braye yachi wo mo pa wache no me say me start say ye biem ene de me de mamo a lighter note o ene de me ko ne boko de amamo because me de mani ato chief of staff honorable Julius Gabby na papa wo na me de mani ato ena me de mani ato honorable Johnson Sedu Katia Ghana Port ha boboche mo na me de mani ato mo me de mani ato mpanimfo emienu but yent na hono mo emma mo ye greedy bastards mo ye greedy bastards mo fata ma ha bombo bo extortion na sika waso man ni enya no mo kwa mo nje mo ko gu ho no mo no senka ni yie mu a enka mo NDC fo na gufie a wo mu suo no NDC fo gufie su abro ni bayi entie no de bia me ka say mo enemies are within o matanfo ye within awon kwaya no awon say wo hu so betimi ni NPP ni na abokro no eti NPP fo na wasi yi wo mu firi ho no matan abokro no 8 years o ma kipi wo mu Tomfo and I'm almost so o ma kipi wo mu ho ena mo party magufie no wo mu suo se kwom di wo mu eti dowenya barrier no madam extortion ukru no ha no ne recordings transactions odiano 10,000 15,000 20,000 dowenya barrier ho madam ukru no ho no transactions and omo recording is ni awon so tete ma ha ba ho no na wo ye no sikan ha di afate ye nya sikan ha di afate wo tema ha bo da Ghana for wache no
Bebre free say just say ono no ni kru bua party no ni kru finance party no ento anya kwanya eye ni compensation obi free say wono no wa ye de ben ento anya kwanya ni compensation de woso wia de woso ogrobe de woso anya at the expense of ordinary Ghanaian. The heart of Ghana's economy is bleeding. The heart of Ghana's economy is bleeding. Bleeding. The various harbors no bleeding because customs for Agyarko for Ghana Revenue Authority officials Agyarko for and the National Security Task Force no so kwade omo Agyarko for pa. Na wonim me borre mu masem obi ka kire bi o say enemy cars o say o say police for say national security for the eba no police ni wo because of one kasam crofo greedy bastards in no that impact no enya de be ya adwuma system nim because obi nko import ne niam ma na extortion engine sika no fa nko good shop no nko bokada obeche gu niam ne bo no so ama Ghana ni atọ na boden Ghana for wani adenti enano mo party grassroots for buafu dede e ba be tiesim afa mo frase ya media engagement munya abotre ene ye ba ye kura no ena case kura mpo president Mahama ye nto obi maye ena ye ntua ye ka madam bra papa boss honorable CEO managing director ye ntua wo ka but edi afia ye betua wo ka do no tifie se wa ye adwumadin 8 years wa tra opposition 8 years ensuo mu o ewiem o eburo mu o odiwachi enti saban na ba mana kwanya enye excuses enye ye ntua ye ka dia ye fa wo no safi semfie mienu na bedi a ye be check wo sika nyina bom ne de amaw se do 2 years mpo na president Mahama beto ka akora wo beto agenti na bepem sa mrei ko state institutions ahodo ko baby bebre ho NPP for na da so akuta positions NPP for na da so akuta positions Ghana high airport ha madam Yvonne Wanwan yoto madam yoto to won mo yede managing director wo Ghana airport no o to won mo yede enti NDC muni fine woman bia onima de ya kama ye beyi maame no apie ama NDC ni ono abre esa fifra kwakwode sa position na nipa no kwakwode sa appointment na wa appoint NDC for wayi NDC for no ma ya adwuma na okwa forestry commissioner Brian ya otiwei NPP stanch NPP party member oti forestry commission oni ni appointing no so you think say enye NPP adwuma no obeye opportunity ba obedi kai ape NDC ni ka NPP ni ka ne ansa na wadwe NDC ni ho for enamuwamoso institutions be brese na NPP for na da so akuta positions akese wo ho ena wo mo crop opportunity say wo mu no wo crop for NPP for no ena wo mu do mu wurawura mu na no mi tie Mustafa Gbanda asem bi a wo ka say yenim say appointment no munya bi yenim say still till today make say no mo da so akuta mo positions ba ne ye kan say job opportunity bi wo ha na say ye 5 a ma mo crop for 2 ma NDC grassroots 3 but enya sa na ekoso o ye NPP ni ento consider NPP ni first wo kra da wo ye secondary matter o bi ka say nyina ye Ghana for enti say NPP ni nya bi ye yes NPP for nyina mo sorry o but for bre mo party ma gufie su adan kwa 1 year ni adan mo party ma gufie su adan chief of staff anopemani abre adan chairman general na mu a o se me nkan wo adan chairman general se do na me nkan wo o se me nkan wo me nkan wo me nkan wo se sa na chairman general na wo me nkan wo me nkan wo I don't know. President Mahama, what did do what Ghana has said President Mahama? The last time we can't say on your candidate to say party will be any abre. The open presidential candidate the open running mate or be focus here, the presidential ambition.
presidential ambition, running mate ambition, vice president ambition. And when I say ekoso wa NDC mu party ma grassroots to esu. Any excuses, any explanations so. Any now we are necessary to go abontin ya omusin. Cabinet approve yes next month enji omuka. Opportunities womu but enkofo na still omo da so duaduamu no opportunities no mo nkofo enya mo party ma enya obregu eya yafio yakofio yakwa 1 year ekwa 1 year ana wonim bebre nso nya opportunities no ebimu enim adwuma nani so enti omo kwaye no NPP for no omo kwato omo no omo kipi wo omo na ekire omo adwuma omo na ekire omo kro no bo the last time the car has say we are managing director, we are chief executive officer, we are one near appoint two. Now we call no. You October 10th month muni. NPP for na where she are there. It means to say o person wa mo chọ kwan fast bokro no be ka bom no because o ma che system nim o nim kro no bontu no mo ka bom no ma che akwanya no o mu wie a na mo so wie bi anase adwuma no wonim nani so adwuma no wonim nani so ento mo na ekire wadwuma anya sa wo party ma egufie esu enye ni wu so beba power kofo no matena ekom ya diemu etuo fa binum aso ho ye kum binum ema ye binum seye na waba power 10 months nie na omo be kacha o say omo be nationwide demonstration enye waniwu he me na na ma me fa nwo me na na ma ni tuo nu mi na kacha mo say andada na Akufo Addo ye fe jem enti ensuro mi sie ye ya fa 8 years ni no ene nsema ya ka wo ya numu no enti ye ejem ya fam ye nsuro nwi sie enti ye fam ye be ka no kure so akere mo because no kure na ye be ka akere mo no enu na be ma matena so ache adie bia president Mahama ye bia no akwan ya president Mahama ena akwan we ye be koso ena akwan koko communities regions ahodo aye koko na ekoji koko loan ni ye ni percentage bi nto one mo a cocoa growing communities near there Eastern Corridor nom e dey na president Mahama ya president Mahama ne style and a memory and style no infrastructure development e ya ne style no nti we ne nyawanwa but wo party mesu e mo bi nto no ka say nation building no enye party masem enye party masem nation building say enye party man e kokko ya adwuma a e ka party ni baba power baba building nation Monto ankoso na mo de mo NPP fo ni duaduam saa monto ankoso mo NPP fo ni duaduam no monto ankoso no mo fo mo nkrofo nkonko wura mu saa na mo party man ensu na mo nam TV ni radio so na mo nkyire wo mo anwunya awotre ye ba ye kra ye nto cars ma ye ba ye kra ye ntua ye kada o tena o 2 years kra o pay beba o se man adwuma anya no nyina na breye ye afa metia NPP fo mu oni UP party Arawa Lantramatin se NPP de bia me ka se NPP fo ani etisi abonten na omubufu no mani bra be bia wo so mo transfer o aggression o mo anger eye Dr. Mahamadu Bawumia eye na Akufo Addo eye party national executives any regional executives se NPP fo wa bufuo bia ho no mo so mdo mani kire Senya kwanfun kwantantan ya NPP presidential primaries whole government machinery omu ni ye pass Dr. Bawumia omudi ni kwenu Dr. Bawumia ye hu fin Dr. Bawumia credibility issues etunu kwase di lead party ena nkomo ma system ni ye adwuma say aspirant will be amplity ena nka Alan Koya enka bia 2020 nka Alan be wa chance kakra bia enka sade amadifuo Gyamfi mo national women organizer ka kire mo say mo national women organizer ka kire mo say edifu asofo no mo a omo ye adwuma bompa ye NPP se mo better opposition over 30 years no enka bia nka mo ma fair play ena Alan fair mo aka nu 30 years but say ya UP party atin hu die say dey keka kwan hwam be ko 60 years NPP for because NPP for nya wa madwene say you free slave was some national executives
company for papa ho former president George Kumkufo Dr. Nyahonya watama kubakwa papa wo mo chew na mo gye akwankyere na futuo de afiri wo mo ho a mo bebre pa Obi o free say. And na say me say NPP for so ya na me wanwa. Before na Akufo Addo be president no, everything about him was chaotic. Chaos nkwa. 2016 before the election. Me say Ghana yenya critical thinkers o. Ade ya na me yakura ne so mo from professors ne doctors no. Ye dey say be ya journalism 6 months na je radio ni TV so ne ye kai edition years. Professors ne doctors na o ma school a no mu di na Akufo Addo achi eye ne diodum de no kwan yenya critical thinkers. Senka NPP party ni mu na empanifo wom. Said your party ni bu ho samna hifo say eyanim di four party no e na me ya critical thinkers a enka before na Akufo Addo be president no e na nka omu ho yesa papa no by the time a obebu oman be wie no obe destroy oman asanso destroy party no because na Akufo Addo be be president kwa na the party no eja dem everything about him was so chaotic and to kwani niema basa na Akufo Addo wo mu ko meeting bi e wa me say Lisa Hotel ne guys baako Sammy yi Gyamfi anim ono de Gyamfi anim no president Akufo chief of staff no Wani obaako bo na sum wo ho hwekoyo de powerful ko fa so ogunanim ase hwekoyo de Kwabena Agyapong na party national chairman no powerful ko e de na oyeye because party no e wana pamne hyehyɛ ya wodidi dwuma o pese ubi so o pese wo sell party no powerful ko se me ma akwan ye kwanya de Kwabena Agyapong fa so national nyina general secretary ogunani mu ase hwesame crap I can't remember every beto just say ya suspend wo mo se ayo mo dey hagi afate no ekuta praye so wo mo pra wo machi ebo se e wo party office wo Eighteen penny for wo krom ha no mo ehunu se eniema na Akufo Addo ye no obe destroy party no party mu be che odinchiche mu be ba party mu be say obe destroy party because I say any critical thinkers because they were so desperate power enti semunu kwasasem bi ekoso party mu bia no na emfa wo ho de no mu hia ye power 8 years echi no Dr. Bawumia say onu na edina simpie so ye adwumaden ema NPP ba power ama ma ye sikafo de na data wo hwa no so benya power mo ba be loot wo man no abebo wo man ne kro no. So they never cared say no adie na Akufo Addo wo presidential candidate eye no obe destroy party no na fu wo ho na fu wo ho but no in opposition no afa wo ho pa NPP problem kese ya che mafia fo NPP headache kese ya che mafia fo na Akufo Addo na dynamic kase hwe NPP stronghold there Ghana ha the number of people who nipa omo NPP mu ye to aba ombetimi anya party ma omo to aba ma party no na the whole Ghana over 5 million floating voters aba be ka ho omo de awini but okwa Eastern region kona so ha sa kona we say so land demarcation chebi omo hye kona so tokuro so baabi o mutimi mankofo kakra bi we ebeje mu party ebe lutu wo man abe destroy wo man destroy mu party because party ni mu mpanifu ano munya critical thinkers ebe introduce flip flop policies 8 years etine ala chramate kwate ne party United Party UPA musemo kwakot mu kwakot na kopemu ni ana amose said ye ni po ya appointed Alan Matisa Minister of Trade and Industry na dan so kwa ya me na nye ku te Alan na dan so kwa na ya na ni blame Asante Bediatuo sikape sikadie se o memo mu mpanifo sikadie ni sikape presidential premise omo ye Dr. Bawumia free North East as a he Northern region be Dr. Bawumia free
delegate ba ko kure ni hono ma woto abade ma lanche matin Bibini au. omunyina endorse Dr. Bawumia abrantia ba ko kura no yete se Alan agent kwa ya bono sa de nti mo free Dr. Bawumia region mo wajam di amala but go to us baby Dr. Ayi Alanche Martin free ba omu jisika to wo ma dwere to wo mu nyansa eto wo mu nim de ejisika 50,000 100,000 200,000 extra baby tia wo mu akasa de because ma Asante for ye Ghana ye na yesi ani atie nso do baby he ejinu mu ejim papa. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.